nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye intambwe kuko iyo yasezeranye irasohoza turayiragije mwiza we yuzwe n'urukundo rwawe nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misambo yavuga urwo baje gutabona ubukwe bwiza cyane rero muvyaguruke mwese abanyabukwe nazi ko harimo abavyeyi inshuti n'abagenzi twese hamwe rero turanezerewe kuri uno munsi mwiza munsi uhambaye cyane na cyane kuri Sylvestre Mbazumutima hamwe na Jacqueline Ingabire rero turabakeje kandi dukeje n'imiryango yanyu mwese hamwe turanezerewe hamwe rero Imana ikomeze kubagira neza hari abandi bagenzi banyu batari byaza ariko twari twabaye turabangira ariko bacerewe baracerwa aho basanga tugeze niho babandaniriza bwa masaha bandi bayazi banabarondeye mu rwego rw'abaronsi baca bareka no kwitaba telefone reka dusenge tubandanye Mana dutwa twese mukunzi mwiza muremyi wacu Imana yacu turagushimiye cyane kuko uyu mwanya mwiza tugejeje ko umwanya udasanzwe turagushimiye kubw'abo bantu bose bari hano mukama ubahezagire kandi ubagirire neza na cyane n'aba bafise urubanza ruhambaye biteguriye mu bigero byabo ubagirire neza twese tugirire neza kandi icyubahiro cyose Imana kibi cawe bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Mukomeze kuvyaguruka rero mwese uko mukomeza kuba ibyabona by'abantu uno munsi turacabatse reka rero dushirize umwanya mu pastor kugira ngo abandanye sashimwe Imana tugire ubuntu dushikana kuri uyu munsi
dukoraniye ngaha kugira dushingire abo bageni reka twumvirize amasengesho yaturongora n'uko gufatanya uyu mugeni bavukana. Dukoraniye hano imbere y'Imana n'imbere y'iri koraniro gufatanya uyu mugabo n'uyu mugeni mu mubano mweranda. Uwo mubano w'icyubahiro washinzwe n'Imana abantu batarakora icyaha, werekana gufatana kwa Kristo n'ishingiro ryiwe mu buryo bw'umwemu. Uwo mugenzo mweranda Kristo yawuteye agateka arawubahiriza igihe atahuka kandi Galilaya agakora igitangaza cyiwe cya mbere. Kandi Pawulo mweranda yarawushimye ko ari uwo kubahwa n'abantu bose. Nicyo gituma nta muntu akwiye kubikora biturumbuka cyangwa atiyumviriye cyangwa bitewe no kwifuza k'umubiri, ariko abikore mu rupfasoni yitonze, yigira inama neza, yirinda, yubaha Imana, yibagije inyandiko zatumye umubano mweranda ushingwaho. Inyandiko zatumye umubano mweranda ushingwaho ni zitatu. Inyandiko ya mbere washyizweho kugira abantu bombi babana, bafashanye, bamarane imibabaro nk'uko bibakwiye kugiranira ari mu mahoro cyangwa mu byaha. Inyandiko ya kabiri washyizweho kubuza ibyaha no kurinda abantu ubusambanyi, ariko barongorane bahora ari ingingo zitanduye z'umubiri wa Kristo. Inyandiko igira gatatu washyiriweho kubyara abana ngo batozwe indero nziza zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo ryeranda. Bituma abo bantu babuza gufatanywa. Reka tubandanye tubaza dushishikare kubaza abo bageni, hanyuma duce dusaba ishingiro mu byagiro. Ndabahanura ndabihanikiriza mwere mumenye ko muzobaza kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba, aho ibishijwe byo mu mitima yose bizohishura. Namba hari umwe muri mwebwe azi inyandiko uza gufatanywa nk'uko amategeko yemera, nayivuguruye. Uko mukwiye kumenya neza yuko abafatanyije mu buryo ijambo ry'Imana ritembera batabafatanyije n'Imana. Reka tubaze maze umutima Silvestre ko atarabirwa gushira n'uyu munsi n'isaha, twumve ko abandanya byemera ko hari abarushika, bamaze kumva ko hari abarushika bagahindura bageze muri aya masaha n'ibi bihe bagahindura. Reka tumubaze ko kibandanya yemera uyu mubano, kibandanya yemera cya Karinda. Basi umutima Silvestre, uremeye umugeni kwaba umugore wawe wabiri mukabana mu mubano mweranda wo babiranye mukurikije ibwirizwa ry'Imana, uzokwama umukunda, umumara umubabaro, umwubaha, umubungabunga, akomeye cyangwa kwa uzoreka abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose uzomara muri umwe. Urakoze cyane, tumukomere amashyi.
we Jacqueline uremeye uyu mugabo Sylvestre ko aba umugabo wawe wabiriye ukabana mu bantu wababiranye ukurikije ibwirizwa ry'Imana uzokwama mwumvira mufasha mukunda mwubaha uzokwama mubungabunga bakomeje kurwara uzoreka abandi bagabo bose ubana nabo wenyine iminsi yose uzomara umukiriya wenyine reka dukomere Imana amashyi twese tubona reka tubanze abantu mugabo twaragize ibihe tukoze kubivugana ndibaza yuko ndabanura rero ndabihandikize mumenye ko muzobazwa kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba aho bari umwe muri mwebwe yoba afise inyanduruko avuga ati jewe sishobora kubana n'uyu Keve cyashaka kuvuga jewe ugahindura kuko niwe wadukoranije uvuze uti nimutahe turataha ariko tuca tubandanya bahejeje avuga mu ijambo rimwe ati ndavyemeye cyane oya ntashaka nyakore yuko wa mugambi ni wa munini ukomera amashyi cyane rwose nawe urasene kugira ngo twumve nawe nyine wowe urugendo mwatangirije n'umwana wowe ibwirizwa ry'Imana uzokwama mukunda mumara umubanga akomeye cyane arwaye uzoreka abandi bagore bose banamukiriho mwe mumpe ibitabo Egome ndamwiriye cyo egome ndamwiriye narakunda ndabonyene kwari n'ishuku kino kibazo katugarukira aho twatanguriye garuke kubo twatanguriye kwano bide murazi yuko kugira ngo urubanza rw'urube niho umuryango n'intara ishengero n'intara kandi na leta nayo intara none woba wo mu muryango wa Jacqueline yoza akavyerekana yuko bavyemeye nashaka jewe Kazumutima Sylvestre ndakwemeye we Jacqueline Niyongabe ko kubera umugabo wawe jewe Kazumutima Sylvestre ndemeye wewe Jacqueline Niyongabe ko kuba umugore wanje nabyemeye ngo tubane tugumane duhereye ubu mu mahoro mu byago ubutunzi no mu bworo urwaye cyangwa ukomeye zokwama mukunda mubungabunga gushika aho umwe wese azohamagarwa n'Imana nkurikije ibwirizwa ryerana ry'Imana bigoraniye bityo gutyo imbere y'Imana. komera Imana amashyi dusabe na Jacqueline nawe nyene imisezeranire atiyo nyene bagifatanye nyene mu biganza bya nyene barikorane jewe Niyongabe Jacqueline ndakwemeye wowe Kazumutima Sylvestre ko uba umugabo wanje nyabiriye tubane tugumane duhereye mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bworo urwaye cyangwa ukomeye nzokwama mukunda mubungabunga mwumvira gushika aho azohamagarwa n'Imana nkurikije ibwirizwa ryeranda ry'Imana bikuraniye gutyo imbere y'Imana. reka abagabo babafashe
mana yacu hezagira izi mpeta kugira ngo uyitanze bo yanditswe bashobore kubana amahoro kandi bagume muri iri sezerano bafashijwe n'ubuntu bwawe iminsi yose bazomara bwa Yesu Kristo umwami wacu. Mwambitse iyi mpeta nk'uko kubashije umubiri wanjye uhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Amen. Iyi mpeta itanzwe kandi ikakirwa n'icyabona ni ikimenyetso cy'ibyo dusezeranye, kandi nk'uko impeta itagira itandukaniro niko umubabaro wacu umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho. Komera Imana ibashi kugira sezerano. Nkwambitse impeta mwubahirije umubiri wanje uhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mweranda. Amen. Iyi mpeta itanzwe kandi ikakirwa nicabona n'ikimenyetso c'ibyo dusezeranye, kandi nk'uko impeta itagira itandukaniro niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho. Murakoze, reka tuje kuraba nabo kandi uzigamye abantu bose. Ni wowe utanga ubuntu bwose ku buryo bw'ibihemu, kandi ni wowe ubuzima budahera bukomokaho. Turakwinginze uhezagire aba basizi bawe Silvestre, we na Jacqueline, na Rukundo, mahezageze kandi wowe ubuzima budahera bukomokaho. Turakwinginze uhezagire abasizi bawe beje kuvuga amasango. Uyu mugabo n'uyu mugore uwo wese iruhande rwiwe aho usabiye umugisha mu izina ryawe, kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka batava mu isezerano abe ariko n'aba bashitsa indahiro barahiye n'isezerano basezeranye. Iyi mpeta bagiye bahana itanzwe kandi ikakirwa niyo ikimenyetso c'ivyo n'icabona cavyo, maze bame babana iminsi yose bafitaniye urukundo n'amahoro byuzuye, bakurikize amabwirizwa yawe, tubiseze kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. abo Imana yafatanikanije ntihazagire umuntu abatandukanya, ko Silvestre hamwe na Jacqueline bahuje umutima ngo bafataniwe mu mubano mweranda, bakaba babishingiye intahe imbere y'Imana n'imbere yanyu, bagasezerana batyo kandi bakavyerekanisha guhana no kwakira impeta no gufatana mu ntoke. Nico gitumye mvuga nti uyu n'umugabo n'umugore bafatanijwe, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mweranda. Amen. Ko Kejame na Francine bahuje umutima ngo bafatanywe umubano w'Imana no kwakira impeta no Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mweranda, bazigame uhoraho abarabane urukundo n'agahombe, abuzuze imigisha yose y'ubwemu n'ubuntu, kugira ngo uburyo buzobana mu buzima buze butume bwe kuzoza buzohabwa ubuzima budahera. Jaguruke ukebuke hanyuma umuntu wese atwereke inkuru yiwe, ukebuke tumenya turawihutisha ukebuke, ariko murabane umuntu wese hanyuma
umwe wese ukebuke atwerekeye wiwe aho ntashobora abandi dukora cumuhobera barishimye. Haleluya, haleluya. Turashima Imana mu ijuru urabona ko tudasanzwe tubonye bagenzi bacu na bene data. Turashima Imana, twashaka dusabe umuririmbyi wacu Jacqueline nabo bagendanye bashike hano tureba mu cyubahiro cyabo. Ati umuririmbyi wacu ni Mboneza muri Kovara, ni umugisha wacu, natwe turanezerewe kubwiwe. Ashike hano aze tuduhimbaze Imana hamwe dufatanye nawe, cyane cyane muri twebwe. Tubasabe rero baze kiruke batihuta umwanya wawe. Kasani
itangiriro igihimba cya 24 duhera ku murongo wa mbere dusome. Atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abarira umukuru w'abakozi mu rugo rwiwe, ahamaze igihe kinini yatunganya ibyo yari afite byose, ati ehe, shyira ukuboko kwawe munsi y'icyiza cyanjye, ndakurahize Uhoraho Imana nyir'ijuru, Imana nyir'isi, y'ubwo utazosabira umwana wanjye umugeni w'umunyakazi abo bamwe, ariko ko uzoja mu gihugu cyacu, mu muryango wacu, ube ariho usabira umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mukozi aramwishyura ati kumbure uwo mwigeme azokwemera ko uzabana muri iki gihugu, none bibaye bityo, none nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramwishyura ati uzokwirinde uzosubizeyo umwana wanjye. Uhoraho Imana nyir'ijuru, umwe yamura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, akambarira akandahira ko urubyaro rwanjye azoruha iki gihugu, uwo ni we ubwiwe azotuma umumarayika wiwe akuja imbere, nawe uzobe ariho usubiza umwana wanjye, usabira umwana wanjye umugeni. Kandi uwo mukobwa niyaramuka yanse kuzana nawe, ntuzoba wifatwa n'indahiro ndakurahije, mugabo ntuzosubizeyo umwana wawe. Nuko uwo mukozi ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu, amurahira ko azobigenza kuno. Uwo mukozi yakira ingamiya 10 zo mu za shebuja, aragenda ajyana ibintu byiza by'uburyo bwose shebuja amwumvikanye. Nuko aherako ajya muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara Nahori y'Abamoni, apfukamika izo ngamiya inyuma y'igisagara ku iriba. Hari ku mugoroba mu gihe cy'amavomo, arasenga ati yewe Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze kugira amahirwe uyu munsi, ungirire neza databuja Aburahamu. Mpagaze ku iriba, kandi abakobwa babo baba mu gisagara bahava basokoroka baza kuvoma. Data bibe bityo, umwigeme ndibubwire nti ndakwinginze urutsa umubiri wawe, umweko akanyishura ati nuko n'ingamiya zawe ndaziha zimwe, uwo ube ari we watoranije Isaka umusabyi wawe. Ivyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Nuko kiriko aravuga, Rebeka arasohoka afise umubindi ku rutugu, yari mwene Betuweli, uwo Miluki yabyaranye n'umugabo wiwe Nahori, murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cyane w'umunyakaranga, yari inkumi akisuka. Aramanuka ajya ku iriba, yuzuza umubindi wiwe, araturuka. Uwo mukozi arirukanga aramusanganira, aramubwira ati ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe. Aramwishyura
aramwishyura ati nk'uko databuja anyarutsa kuruhiriza umubiri wiwe w'ibiganza aramuha aranywa aje kumuha aramubwira ati hinge uvomere n'ingamiya zawe zimwe zihereye inyota aranyaruka asuka amazi yo mu mubiri wiwe ariruka asubira babiri bakavoma avomera ingamiya zimwe zose uwo mugabo amushinga ijisho anumye kugira ngo amenye yuko uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha canke atawe nuko izo ngamiya zimaze guhera inyota uwo mugabo yakira impeta y'izahabu uburemere bwayo bwangana n'igice ca shekeli n'ibyo kumwambika ku maboko bibiri by'izahabu uburemere bwabyo bwangana na shekeli 10 aramubaza ati uri mwene nde ndakwinginze nibarira mbega iwanyu hari indaro woronka aramwishyura ati ni mwene betuweli uwo iruka yabyaranye na Nahori yongeramo aramubarira ko bafise ivyarire byo kurya izo bizihagije kandi ko bafise n'aho kurara uwo mugabo yunamira amaso ahimbaza uhoraho aravuga ati uhoraho ashimagizwe imana databuja y'aburahamu itaretse kugira imbabazi databuja no kumubera umwizigirwa naje nyine uhoraho yandongoye mu nzira ija kwa bene wabo na databuja usingire ku murongo wa 22 kandi Isaka yaravuye kwiba hayi ntoyi yaba mu gihugu cy'Egiputa bukeye Isaka arasohoka ajya mu gahinga kwiherera hari ku kagoroba yunamura amaso agize atya abona ingamiya ziye maze Rebeka yunamura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya abaza wa mukozi wa Aburahamu ati ubu agiye guhura natwe ninde uwo muntu aramwishyura ati uwo muntu yiganira Isaka ibyo yakoze byose aramurongora aramukunda ibyo yirura Isaka umubabaro ahotse itekano ngere ariko nigira kanisa abasashira abasjeni data wadini abandi lazima kunyakira murabana mahoro naisaka narebe murabana hamwe n'abanyamahanga bajya gusomera hamwe n'ibyo gutera
n'abageni bavuga mukibwira birahari. Yesu ashimwe. Kuri uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 zokwa bivuga muti mw'ishengero ry'Imana baje gusezeranya baje gusomera igitabo cy'itangiriro cy'itabo 2024 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 27 dukohera ku murongo wa 62 kugeza ku murongo wa 67. hanyuma baturirimba ngo murabana nahise akanande narebe hanyuma kugeza bihari ko bavuga byinshi cyane bakangura byibagiwe ariko ibyo bifatira nkabo pastor yabisomeye ku gitabo cy'itangiriro cy'itabo 2024 n'ibyo akatubwira ngo murabana naho nahise akanande nimwarushaho zabikunze. Yesu nashimye. Ariko hagati gato tuvuge ko nari baje bakeya naho bavuze abahereza abana natwe turimo nagomba gufasha kubera amashaka basubutse n'abasore ubwo muri bavuga ubugize umusore n'ubukungu bagira gute uzwa Lucas naje nake nafarasi tubasuhuje naora kwani none murakitse murakitse n'umunyakamwe haleluya murakitse yambe mukaratasi imana ishimwe reka tubwira umushimwe ngoa Yesu nashimwe twakagosha gutebya ariko cyane cyane twabwiye ngo biraryoshye cyane kuri bwiza ubwo turabwira ko turabizi neza ko ari sawa ariko biraruhisha kandi bisaba n'icyumviro byinshi ariko mwarakoze mwarebana ibyiyumviro mwakoze mwabikana kugira ngo abantu bose babyo bakwera hirya no hino mwararushe ntabwo kugira ngo biroroshye turabona umusenyiko n'ubureba barushaga bavuga ariko abantu bayikariho rero bashimye mwicare uruke n'ututire twiza two mu ngoro y'Imana y'akatako ni iwanyu hajya kwatira amashurwe kuko ni umunsi n'uwanyu. Yesu ashimwe. Usiye muri kuribeja abayese iri kwa poto rimwe n'umunsi mukuru abaye uretse umunsi mukuru abaye n'umunsi mukuru witegurira wewe ubwawe abantu bose babyumvise igihe nawe ababyeyi babateguriye n'igihe muzokosa muzobaho rero biratakaza toto ariko muri munsi spesiale wicara ugaprepara ugapanga ukibwira n'ibyo uzokwambara hanyuma uketse gusubiza ukanitegura n'uzokuja imana uyu mudasanzwe kwibira icyo gituma abantu bagomba kureka ntibishoboka ntituzabibereye muri bisi ariko atera abantu bazanye muri aba ayo bashinzwe ngaho iyo abantu murabizi yenda bitwara higa batanganye ari bahari ngombwa iyo byase tutasa twashije ntabwo twokora ntabwo rero byose byo rubezanya ryo ndabwira ngo iri kwa ubushe mutwe kandi neza yo byakunadira cyane kuzopa ndato mukabana isashiki bina hanyuma rero igituma ibintu bihambaye umugabo yitwa Abraham umutaba sokuzo wabizeye umwe twese tuzabona gutangura kwizera kuko muteta tukaka y'itanguriro avuze ngo wowe muri Abraham uzobezanya amahanga uyu mutaba Imana yari yamubwiye yategetse kubyara hanyuma yagagagora akamucoreka abana hanyuma amategeko wakoze sibyo asuraga ku murongo ku gahungu kimwe yakunda cyane yitwa Isaka yabyaye kuri Sara imyaka ye y'isaza akagera kuba mugabo akagera kuba kuko yamubyaye mutama ashaje aca aravuga ati kuba ku mugore bidasanzwe aca
Aburahamu yaje guhaguruka cyane ataramubwira ati ngo fata ukuboko kwawe ushore hasi y'inyonganyira nuko byasobanura ngo kurahira ndahire neza ngiye neza kuzondongorera ukandongora umugwanisa akaba umugeni mwiza umugeni ataronganya byaha umugeni atomowe umugeni agororotse kandi umugeni azova ayawa aha muri Israeli abanyabyaha bafite amana ndagomba kuzomuhura mu bantu b'Imana Yesu hanyuma wa mugabo aravuga ati mana uyu mugabo databuja yamuha ibintu byinshi ndabikora ariko ibyo kongera umugeni ntabwo byoroshye kuko umugeni abateye umugeni b'ibiribwa abafasha kwitura bashobora kuba ibindi byose ariko umugeni yubaha Imana umugeni mwiza umuntu amuhabwa n'Imana nuko hanyuma rero umugabo ataradera n'abana kibazo uwo mugeni yahaguruza ino izogenda Imana senga Imana izokurongora izokushimira wanga bataradera aroha misiyo kudasanzwe hajya abantu b'abantu ba kera ibone uwo biroroshye n'abantu bari imbere urabona ko bigenda bakakuyobera hanyuma ya mugabo akaragenda agiye aragenda n'icyo gihugu iharara iyo Aburahamu yakuka ayumvira na procedure cyangwa iyo yakoraga umugeni akoshimisha Isaka ariko nageze rero kugira ngo umugeni akashima n'umuhungu wa Isaka agashima aratubwira akayicara mu mugezi ikintu yakoze watarabwira ngo bazafukama nawe atarafukama akarasenga Yesu nashi praise the Lord yasende no sengesho ati yasende no sengesho avuga ngo magana avuga ngo ewe uhoraho watuka kabiri arasenga ati ewe uhoraho mana yagakoresha Abrahamu ndakwinginze umbe kugira amahirwe umunsi ugire neza databuja Abrahamu magana kwiba kandi abakobwa babo mu gisagara ntabasoko kwabaza data ibeshya umwigeme ubwira ndakwinginze urutse n'ibintu bamunayaje yari basenga ari mu mbere Yesu ashimwe cyane aha rero abagabo bamenya gusoma bavuga byinshi nagira ngo iyo umusore wese ageze mu birango bakora nawe akajya gusenga Imana biramugora kuko nayabwira ndabizi hari igihe usanga abana basore bari muri gihe bari mu bintu bakagerageza naka sidarundi abantu gorenda kacanye oya suyu ibyo tutaza ibyo barayajya bakoresha waza ariko abantu b'Imana bakora Yesu naje aha n'ababwira iyo bishyize ukakuza n'ukubwiye abasore cyangwa ukambara izo mpuzu zera mubona mwambaye n'aya makositime meza burya haba habaye urugamba rukomeye cyane haba habaye no gusenga haba habaye no kwisonzesha haba habaye no gukoresha ubwenge ubu rero Imana wamumera neza Imana yamuteye umubiri wawe Imana yamufata k'umuvansi uragiye urashaje bakutanga agakomo nta gakomo n'umuto iyo umuntu abaze ko bakubona bakibona bwarakuba si byose nazarati ariko n'ababiyita subamwe Yesu naje nibyo barata nubwo nta kintu nari gushobora gukora Imana yawe umwe arasenga hariya Yesu yahaye nataka kusenga hano wewe wabwire neza cyane wewe yambaye bakora nawe yambaye ukabire yawe naho bari Yesu bakora Yesu umwami yabivuze nimuze mwigere mubuhe gukira mushirire
shishikara umusenge mwanditse imbere muri byose. Hari ikintu rero umugabo yasengeye ibintu bitatu. Yavuze ati mama umugabo asakuza akabura kama amazi hanyuma kama amazi ni ukuvuga umugabo atitunga akabura kubaza indogora zawe ni ukuvuga ngo hospital akandira Yesu araje kandi mwiza haleluya agororotse uwo ameze neza niba Mungu cyangwa ko bakazura bose umugenzi Imana yakubeje haleluya na watu wakati ukiwe mu musore nta muntu n'umwe nta musore akana sana ngo yuko tugure jeje tukogora afafisa kayo azoba akoze ubufi azoba ahutse umugenzi atsinda murebe ibyo byambaho hari saa kandi maneko kandi urabona yayiye Imana n'umwana cyangwa ari gutora umwaka ego bidamu gifitse okay kandi Yesu arashaka Imana yiye abantu barataye yeye bahanze Imana n'isi haleluya siraba uyu ni byiza cyane Satani yigenda kitakaza arakuwa warabati Satani yake ukabona ugiza satubu cyangwa asiri ugiza kuri Satani cyangwa ariko ndasabe namubwira abantu mena wibuke wa musitendera ko sina ukuntu yasa Yesu ashimwe so kwamubwira kuba yeye n'abakorane Radeguru n'abagenyi babageni babiri abakobwa n'umugore bari hafi ndagata ariko yewe usanga biragora murabico kutubwira kandi beza abatatu n'abantu yama konfi z'amuba ariko ikintu nukato n'utobata Ayo kusuwe umugabo kure bashobora hanyuma bashobora n'abana baca kurima bagiye kurima barima umugabo watitse arasa ubona ibyo kirawo abafu Yesu ashimwe bakabahera ibiganiro bitakira kiraza n'ubwenge kurondera amaye ku biganiro niyo wawe sibyo uruge yatubwiye kurukera kera yewe nabwo cyane kurukera iyo bagore kibano bapfushe bakwiye urukundo umugabo n'umugore bakunda iyo bahita ashari baraza kwaba bashobora kurebera hajya nyine urukuge nyine kuko kugira ngo ushaka utaramo birebire hajya ibintu hari imbere urugo agenda ruranyuze urubize abantu urubize uva mu gihugu barubona urubize uratambuka kuva mu mutwe hanyuma akaruryamika ugakomeza ukibwira uwo mutwe urubize ntahajya hirya kugarura umushikari sibyo ariko neza cyane kuko urubize cyari akazi niba muri yavuze ndetse ngo kuri ubakugenzi ukubaka sujada ukaba utabijo kugira kwiba ndakubarenze urushadada mvuga muri rero nuko ngo yiruciye utwakikare hari ibintu kuri utabe James ndakiri mwana wato Yes sir mbasa nikora cyane ariko rero
kwiheza wakoze Yesu ashimwe ndikuvuga ngo iyo bitsiya hakizovamo ntacumaze ndakikoshora ngo habaye uri kuri yo ibyiza byinshi kuba mushishikare rero mugenda mataka kufikisha habo kwika mugenda kujya iyo bakisha umugore yagenda amura agasanga kuri arima yawe akabwira na mugenda urahaza aho muri wabo baba nsanze banyikiki yawe n'ukana banyikiki ibora icyo wanaho kwambaye iwawe umugore akatisanaho akayibwira akacyarira ababuza kumucunga kandi atigeze bavugana n'uwo kubesha kugira amaterane musubirane hanyuma bakabwira imbuto ziri ku mashamba y'abana bababwire babafasoni babo oya zo kwa mwingi abantu bakabasha hanyuma umugabo ariko arasenga asenga uwo yatumwe na Aburahamu arasenga asaba bwa mbere ati ndagusabye uyereke umugeni atanu akikubwira ko tuwe byose uza kunywa amazi akamberera ko uza wamubwira wa gatanu ikindi kirakaba umugeni atanga indaro hospitali akakunda cyane ko bazana akazigaburira uza wamubwira wa gatanu Yesu ashimwe gusengesha Imana ibyumva ko ikirabyumva ariko umugezi aho ugera ku mugezi hegere saa sita abakobwa bo muri icyo gihugu bakora no kuvoma agazuba gacitse agazuba kagabanutse akasohoka ku kuvoma bose bakava ku mugezi azamo umugeni acamugira ati ntase tuzi ko kuri ati kandi uhere n'izi no kuvoma bacarugutsa neza ashobora kubiri kubatamo neza aramuhereza aranga Yesu ashimwe arakamenya ko kubona zo n'izinyote akajyote cyane acaripa akirukanza akarangiza ujye kugera neza Yesu ashimwe cyane ati nikajye haleluya ati nahaye namaze gushika acagufata aho tugira kabiri acafata abantu bamikane amana bamikane tayane yakabiri umushuwe ndokira Tega bagenda haleluya tubakorera amashyi kwa wese Yesu hanyuma akamufata akamujyana akimujyana kumuserukanye Isaka bagiye ahantu gahita gatoya kwiherera nuko Petero yobona Francine cyangwa se Petero yobona Daniel sikuru bababonye sikuru byagenze cyangwa ibintu kwirera hasi Petero yimbaga mu buru bw'Imana Musa mwana uri Musa wana mutima kachoka nyengo ilikuwa hivi nikuja leo sio hanyuma acha alati Isaka bamubone mutima yeye yamukoga sana ya yani labda tumugenda kusa imana mashi bacharutwara aramurongora amushira mu kwa nyina amababa sikuta kwa nyina nikamubwira agambo ngo uwo muntu yiganira Isaka icyo yakoze byose Isaka janareka yiheba isiganye nawe iyo Sara aramurongora amugore wiwe aramukunda ivyo byirwa Isaka umubano wawe haleluya Yesu ashimwe nabanje nakoje cyo basema mama sawa kwa visume wakisema asema na pamoja lakini bisobanura Yesu ashimwe ibi tubona ko abana bakawazanya itu beda dengan hati itu ayo kita ngomong ini agasanga ubugabo aku satu sebut aku akabuka akabuka abagowe ningono
mugoroba aho kuyibura ya kigapfa kibona cyangwa neza tamura kigabo ugatiko bane nayo kuyibura niyo kuyibura ibintu babo muri babo uba kwemera ntabwo ubone hanyuma rero bakana nukuvuga ngo ikintu cyane Imana bakoreye n'abana kebe nukugira ngo mumare umubabaro kasi mubere umugabo haneze akweye kubera amwe bakora uyu mupasi mani Biblia inasema Isaka afata Sara ngwamuja amushira mu isigarina amumababa uyu mupasi turamuba kubona atwe wambaza ubabaro aho usense uje akwege aya kandi uruga urugo rw'abantu kumwabwira ngo Imana abashikira urugo rw'abantu iyo umugeni amerewe neza mu rugo byakunze akabone amaboko bya bindi byose hariya Yesu ashimwe rero turagomba ko Jackie ashirwa Jackie tari kwifuriza umubarushire rose Silvestre umupapa mwiza wintu umupapa ahubwo ubu nitonda nitonda umupapa Silvestre wari ukunda ahubwo nicyo twakwifuriza Silvestre ngo batuje abanyamahoro kure koye ufite tugwane ukomeze kuzaca kandi uzokora ngo bigende neza ahubwo yongere Haleluya. Ego mukundane mumarane umubabaro mutwenge mube byose nukuvuga ngo mubabasista mwe n'abakorana mube n'abasaza n'abamaka mube n'abasheri. Haleluya. Usibera tashe ubukwe muri katolike ifatira tweza aratubwira ati numva icyo twifuriza abageni nuko mukundana kuko mwitana abasheri bigakuba ati nakabe yazohera mugashyira mutakukura mu mugasheri mushyira mugakomeye birabifuriza cyane aho mwese yamuvuga kuko mutagira mukitana abasheri hanyuma rero ko mubane byose mumarane umubabaro mukundane mugendane musigane ukuri umugabo wawe uramubona ubuto imbuga nziza mufate neza ugororeye abewe nta mpamvu ko hatumura n'ikibazo nyine umugabo yambaye imbuto kabesha ugasanga z'ikinga z'abana agenda kubera ko n'ubitaye usanga yanagobotse kuko atutabaye kacana nawe utahakara mutahe kare n'abagabo mugende muganire n'abagore bawe nta mpamvu yo mukaguteba hajya arayitse umwahira izina muri basere urazi amakuru bati uyu munsi wiswe basere sibyo gendo ugiye kuba bakupakete ado ntabwo ibyo bintu atagiteka ku Imana yateye mutebe iteka rikomeye hanyuma rero mukundane reka ndabareke amasaha nawe bataje ndatera urugo wose ugasanga nyibagiwe reka ndabareke ariko ndababwira ijambo rikanga muzokundane nka Isaka na Rebeka turko kuri naganabire uko mwashakije wewe abari muzoshatsa uriko muregera mujabukaye sibyo biranezeza turifuza yuko abagabo babo n'abagore babo tuzorebeka kubana nayo ukunde mubere nka Isaka na Yesu ariko basengera babane nka Isaka
twese twese umwaka wacu amen. Abakristo ntibigoye kuko twahawe impemu yera, kandi impemu yera yasize urukundo mu mitima yacu. Turashobora kubana neza tugakundana ubuzima bwacu bwose tuzomara tukiriho. Rero nta kigo Yesu yarirangiye, mbese yavuze ngo muzohabwa ubushobozi wemera niyabaza. Rero mu rugo rwanyu mwanyuzuye impemu yera, urukundo ruzokwama rusesekaye. Na 28 harahiwe uwahura wese akagendera mu nzira ziwe, ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga, uzonezerwa uzohirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu w'amacane ari haruguru mu nzu yawe, abana bazoba nk'utugemwe twa elayo bakikije ameza yawe. Uko niko umuntu yubaha Uhoraho azohirwa. Uhoraho azoguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose uzobaho. Mbere uzobona abuzukuru bawe. Amahoro abe mu Bwisirayeli, abe muri zino ngo z'abavukanyi bacu bashinzwe munsi, abe mu ngo zacu twese, kandi asasagaye mu gihugu cyacu no mu isi yose. Icyubahiro kibe cya Data wa twese n'icy'Umwana n'icya Mwuka Mweranda, ubwo cyari ubwa mbere na mbere, na none ko kiri, yo kizahora kwimira byose. Amen. Bose dushaka gusoma mu ijoro ibyo tugiye umunsi twabereye ibyaha byacu kuko natwe tugomba kutubwira ko tugiye gufasha nabi abayobozi bawe kuko n'ubwabo byose kubera n'icyubahiro bwa byose. Wabereye ukomeye kubagira umunsi wabo n'ibukiro niwo kuza kugusaza tabaza kwacu gushike ko Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uhe abasabyi bawe basa umutima Silvestre hamwe na Ningabire Jacqueline na Shimimana Kevin na Francine Niyorukundo. Nubaho umugisha ibihe ubibe mu mitima yabo utoza ubuzima budahera, kugira ngo ibyo bazobwira mu ijambo ryawe nerana basikishe ingeso zabo n'ibukiro barabona imbabazi mw'ijuru. Nubaho umugisha ari nk'uko wahaye umugisha Aburahamu na Sara bigatuma baba mu mahoro, abariko uhezagira abasabyi bawe kugira ngo bitondere ibyo ugomba, bame bazigamwa neza mu kuboko kwawe, bahore bagukunda iminsi yose y'ubuzima bwabo. Bisenze kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
neza umugambi wabo ari umugambi mwiza ku miryango ku bantu yarimo rero twongeye kurangiza dukeneye dusenge turangize kwigirana turabandanya bizobandanya n'uyu munezero ndetse n'uwakoze ijambo ry'Imana yabifurije twabifurije twese sizo ngaha gusa ariko Imana ikomeze gushaka umunezero aho muriye kuba igihe cyose Mana data twese turakukengurukiye kuri ibi bitanzwe bihezagire mukama kandi uhezagire n'abo bose bagoroye amaboko bagatanga kuko ijambo ryawe rivuga ngo gutanga kuzana umugisha n'utuwanga rero ure urugi bw'abo bantu bose kandi uhezagire n'ibi bigiye gukora igikorwa cyawe mwami umugisha wagabanije ube mu bantu bawe twese hamwe kandi turagushimiye kubw'imiryango mishasha Mana ukomeze kubana nayo kuko ni wowe watanguje umuryango ukomeza kwihezagira ubane nabo aho bagiye mwami kubandanya urubanza bose banezereze twese tunezereze dukomeze kwishimira wowe kunezererwa wowe ndetse amahoro y'Imana arengeye ikorwa ku wese ateranye imitima yabo n'ibyumviro byabo kugira ngo mwabe mumenya mukunda Imana umwana wese ubuzima wacu kandi umuhezagiro w'Imana data umwana w'ubuzima yanga umure mu bwenge kandi umwana w'isi yose To my dearest friend on earth, there's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. And God said it's not good for man to be alone. And I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, I'll keep you
carry you through a springtime love. I'll carry you through a springtime love. When our lives begun, when we became one. The seasons come and go, but my love for you does flow. And by the grace of God, who gave His life to you, I give my own. I give my own. When the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. When the sun ain't shining, we'll climb the mountain. When the leaves are falling, falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. I'll carry you through a springtime love. When our lives begun, when we became one. Through all the seasons life shall bring us, our love grows deeper, our roots run wild, and nothing shall be able to separate us from the love of God. Our love isn't evergreen. Our love grows deeper, our roots run wild, and nothing shall be able to separate us from the love of God. When the sun is shining, when the leaves are falling, when the winter comes, I'll carry you through a springtime love. I'll carry you through a springtime love. When our lives begun, we became one. Hey, let me see you dance. Come on. Hey. Hey. Come on.
Baba amesema ndio, nani akatae? Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndio, nani akatae? Everybody say Kimena, assim, vai.